technical area. Kyaka baina kandanda basi makate musimero wa Kyaka yaino mpira ono mpira ni ngapa kabachi mugende maso nachenda bye none basi baba mugende maso makati mvula nao Kyaka ye musanje za 14 ainaita Ediga Itwaro mgisa gunu kurangira omubutongole Kyaka County MTN Tooro Kingdom Masaza Cup Elimu kuita fayinoozi. Kunihira ngo abana bituko kubakuzana ebiconce bibine namana gabatiremo nitwa bebembezi ko kutirema amani Kyaka turatekwa kugarura tukapoka nito defendinga azina tukubaliza ngo mpira gono kutina mu region mu Tooro Kingdom mu Bukama usemerira hano kuba Kyaka neja kwa chokorora mu mipira yona yo Bukama bwa Tooro abo kwa sazino busano matakumanya abanyakyaka tukumire kama bale kandi tubakozi bebikorwa njo mu kurora nsinye mpira no bugani tugenda kubasingo muturaija basise okusinga mpira kugira kusinga mpira uketebekanisa je kuruga kutandika waba na organizing committee eri organized eri kuma cyo gukora abana technical team eri kuma cyo gukora basereketinga abasanga abari kuzo mu system na style of play yitwa